نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں، تم کس کو ڈراتے ہو، تم کس کو ڈراتے ہو یوں نام اپنا بتا کے، وہ اور تھے میدان سے جو بھاگ گئے تھے، وہ اور تھے میدان سے جو بھاگ گئے تھے، میں عام صحابی نہیں اے مرحب و انتر، حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں میں حیدر 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 حیدری، سورج میری کہنے پہ بلا کیوں نہ پلٹتا، تارا میری دہلیز پہ کیسے نہ اترتا، میں نے ہی جلائے تھے بجھا دیتا میں یکسر، حیدر ہوں میں حیدر حیدر ہوں میں، برشان مولائے متقیان یعصب الدین صاحب الفضل حضرت علی ابن ابی طالب آواز بلند تر صلوات، ہر سمت چراغ یہاں روشن ہے ششے جہات، ہر سمت چراغ یہاں روشن ہے ششے جہات، مومن ہے مسرتوں میں جگمگائی کائنات، یہ سب ہے تیری جشن ولادت کی کرامات، آتا ہے جب یہ 15ویں شعبان، بادگر حضرت امام زمان آواز ہے بلند صلوات، صلی اللہ آغا صاحب اس پہ غور کیجئے، اچھو ونا سے تو کیا چھو علی علی کران، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون زینو مجالس بذکر علی ابن ابی پنی محفلن پنی مجلس دیدو زینت کم سے ناو سے مولائے متقیان سے ناو سے، میں سے پڑھیو ساری چھو سارے یاد، علی کے نام آنے والو علی کرو اقرار، علی کے نام آنے والو علی کرو اقرار، علی کو سوچو سمجھو علی ہے شیر جبار، جس نے علی نہ مانا اس نے کیا ہے کیا، علی جو وسیع رسول اللہ جو مشکل کشا مولا، نیرو سرو سری ہر کاخ میں صدنا، نیرو سبرو سری ہر کاخ میں صدنا، ودمت آس حسینس سمیں امانن میں امان، نائک آب کوثر پر فاطمہ زہرا، علی چو وسیع رسول اللہ چو مشکل کشا مولا، برشان بانی عزا ثانی زہرا ام المصائب کربلا، شیر دل خاتون نینوا فاتح کوفہ و شام، عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات، صلی ٲخرس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ دعوت دِوان خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین فخر ملت و قوم استاد بزرگوار آغا سعید عابد حسین رضوی صٲبس کہ تِم یِن ڈائسس پٮ۪ٹھ تراون یتھ أزکِس مناسبس پٮ۪ٹھ روشنی، برشان محمد و اہل بیت محمد صلوات، نعرے بلند تر صلوات، صلی اللہ
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بعبد القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ولرسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. صلوات. عزیزان گرامی قدر، جوانان حسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار متعال کرن یہ سائی تہنز قبول. مولا حسین علیہ السلام کرن یہ تہنز یہ عمل قبول. اور امی مجلس برکت تہند ساری حاجات، صاحب خان سند حاجات، میانن یمن عزیزن ہند حاجات، جوانن ہند حاجات، بحق جوان کربلا علی اکبر علیہ السلام تہند حاجات، تہند حاجات، بندہ حقیر سند حاجات، صاحب خان سند حاجات، یہ مالک حاجات، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ولایت مدار علی سند حاجات کرن روا. عزیزان گرامی قدر، یقین مانیو تُہۍ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ گوس واریاہ سیراب، یعنی واریاہ خوشحال سپدیوس بہٕ یہ کہ تہند یم کلام زیبا بوزت یت مز بڑ معرفت یہ آسان، یہ تبلیغی، چاہے نثرس مز گژھِ یا نظمس مز گژھِ، یہ آسان تبلیغی، یہ آسان لول اس برن حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت رسول علیہ السلام. یہ تہندی کائنات تہذی، محفل تہذی، اس تہ خلقی گمت تہندے خاطر، یہ حیات و ممات تہندی. اس پروردگار متعالس ونان، آیا پروردگار متعال اس فقیر، اس غریب، اس مطلب مختلف چیز اس پروردگار اس ونان. اس خدا اس مکان ونان اولاد، کہ ونان مکان، کہ ونان جوان میں ازدواج، کہ ونان ترقی، کہ ونان کار بار، سورے پروردگارس ہر کھانا منگان چھس نا، مگر پروردگار متعالس ونو اسی یور بس پروردگار متعال اس ہر کن چیز ضرورت، مگر یہ دنیا مادی دنیا. اگر اس آس تو بسم اللہ جانے گو، ون اگر آس تو اس کرو صبر، اما اخ دعا منگوے تک کرو نہ صبر کے سہ دیزی جلدی. کس دعا سہ زیارت عاشور، سہ زیارت امسی امام حسین. تات مز اس ونان اللہم مجعل محیای محیا محمد و آل محمد. پروردگار مطالعہ اگر ون دکھی ات زندگی مز یہ عمر دکھ، اچھن ات پہ کہیں بحث، یہ چون حکم اس پہ کتس کالس کرو زندگی ات دنیا مز یت مادی دنیا مز، مگر تات زندگی ست عباس علمداری کرنا. خاص ہے عباس، ایسے نہیں، ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے، عباس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے عباس
بآواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد Yani eşi soy zindagi zarurat yat zindagi maz asi yemay ceşni Hüseyin asi zikri Hüseyin asi चाहे वदौत हुसैनस चाहे खुशी बरो हुसैनस क्या सन पहचान ये वनम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वुचवो मान मुहिबन हज पहचान वुचवो मान शियन हज पहचान ये जश्न विलादत हुसैन सैनिस तम विज आसान यम खुशी बरान यम विज एमसी हुसैनस करबलोक मंजर आसान तम विज आसान यम गम बरान अम्मा अगर ये दुनिया नेरुन बहरा अगर ये दुनिया वन नेरो रखसत गो मरो मगर शब अव्वल कब्र मज गछ अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब नारा हैदरी हैदरी अजीजानी गिरामी कादर हजस गसान इंशाअल्लाह पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोनमुत जिंदगी मज गसन ज दुआ जरूर करें अख गछ मंगुन आफियत यानी पन्ने जिंदगी है सलामती आफियत आफियत के सलामती दयम दुआ क्या गछ मंगुन दयम दुआ गछ मंगुन हर विज परवरदिगारस अल्लाहुम्मा अर्जुकना हज बैतिकल हराम फी आमिना हाजा व फी कुल्ले आम यानी अमे मतलब क्या अमे लोग खुदाया मैं कर आज ते हज बैतुल्लाह नसीब हर वरी हर लहजा हर आन कर मैं हज बैतुल्लाह नसीब हज बैतुल्लाह इस गसान चले मदीना मुनव्वर तु बुझो मैं क्या वन ये मदीना मुनव्वर छ गसान मदीना मुनव्वरस निश अख मजबूत अख अजीम जाय अख तथ वनान जन्नत जाय सो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतन तम सुन मरकद अतहर छ खोफर साइड छ अख यत पे योत ताम यिच अम थोड़ा अख रचना छ बड़ तथ छ वनान ने सो जन्नत टुकर ततन छ नमाज जरकज आसान परने ततन छ वर यवान किहि अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन अगर न तुई तोर वतिव मेनिस तथ मदीनस निश तथ जन्नत किस टुकरस निश वतिव न माली मुश्किलात आसनो मशागिल आसनो परवाय बरजव न क्या बह निमो तथ जाय विनि येत लहजस यमे लहज परवाय बरजव येत लहजस निमो तथ जाय कम विज या रसूलुल्लाह ये विज मेनिस हुसैन जिक्र असिव करा सोय जाय बन जन्नत अजीजानी गिरामी कदरो मुहिब हुसैनो मोहब्बत करन वालो जश्न मनान वालो यह ना एजाज सोबन देवा खा या डायरेक्ट फातिमा ज़हरा डायरेक्ट फातिमा ज़हरा और यतन फातिमा ज़हरा कदम त्राय में गोड पानस खतर फर्श ओनमुत सानि खतर फर्श ओमुत सो फर्श क्या सो जन्नतक फर्श यथ पे तुम बिहित रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मन तम यानी यतन माने अजीजो आसो ततन आसो जिक्र मोहम्मद आल मोहम्मद करान सोई बनो तो जन्नत जाय लिजा माने इजानी गिरामी कदरो इमाम सज्जाद अली इब्न अल हुसैन ज़ैन अल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन सुंद मिलाद अख हदीस हजरत अली अकबर सुन मिलाद अख हदीस अमा मे रचना कहन सेकंडन मज हुसैन तो कुरान तो जिस कदम बयान हुसैन तो कुरान कतन छु कुरान कतन छु हुसैन मगर चुन
ون ون بہ حضرت امام زین العابدین سن اخ حدیث بڑا محکم تو مضبوط یہ ست رلیٹڈ یتھ محفل ست فرماوان امام زین العابدین علی عبد الحسین حلق من لیس لہ الحکیم یرشد سہ قوم گو ہلاک سہ انسان گو ہلاک سہ گھر گژھِ ہلاک سہ محل گژھِ ہلاک تم افراد گژھن ہلاک کم افراد یمن افرادن یم مجلس راون محفل راون علم راون ذاکر راون محراب راون ممبر راون علی علی رائی حسین حسین رائی عباس عباس رائی زینب زینب رائی کربلا رائی مسجد رائی امام بار رائی تم لبن کن جائے نجات اگر نجات در فاطمہ زہرا خاص ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے بس میں نے عزیزانی گرامی قدرو یعنی امام سجاد علی ابن الحسین زین العباد یم پور عرشس تو فرشس پنہ عبادت سے زینت دت امام سجاد علیہ السلام سہ فرماوان یمی دائر نبر یمی محفل نبر یمی نور نبر چھ ہلاکت ہلاکت اما یات دائرس مز یات محفل مز نجات نجات فرمو رسول رسالت انا مسئلہ اہل بیتی کسفینت نوح من رکبها نجا ومن تخلف انہا فغرق وہوا فرمون ترجم فرمون میانن اہل بیتن ہوند مانند مسئلہ چھو حضرت نوح سز ناو یس تہ ات نائہ مز سوار سپج داخل سپج تم لم نجات یس ات نائہ ترائی سہ گو ہلاک علی کے نہ مانے والا علی کرے اقرار علی کے نہ مانے والا علی کرے اقرار علی کو سوچو سمجھو علی ہے شیر جوان جس نے علی نہ مانا اس نے کیا ہے کیا علی چھو وسیع رسول اللہ چھو مشکل کشا مولا نیرو ساری قبرہ حرکات میں صدنا نیرو ساری قبرہ حرکات میں صدنا ین ود متاس حسین سننے امانن مہمان چونایت آب کوثر پن فاطمہ زہرا علی چھو وسیع رسول اللہ چھو مشکل کشا مولا نیرو ساری قبرہ حرکات میں صدنا نیرو ساری قبرہ حرکات میں صدنا یہ وقت مداس حسین سنے امانن مہمان جانایت آب کوثر پن فاطمہ زہرا علی چھو وسیع رسول اللہ چھو مشکل کشا مولا صلوات لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی اللہ اکبر یہ چھن تھی نار دیوان یم جشن مناوان یا چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت معراجس پیٹھ تہندس دلس مز پنن حسین سند محبت نور تہ دلس
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان یہ میانس حسینس یوتا طاقت اللہ اکبر ام سندس محبتس مز ام سندس معرفتس مز فرماوان ان لقتل حسین حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا یا یہوے حسین ییلہِ امہ سُنٛد ناو چھُ بوزان مجلس برپا کران محفل چھ برپا کران ذکر چھ برپا کران شعار چھ ونان مجلس چھ پران پروردگار متعال چھ یہندن دلن مز سُہ ولول تراوان سُہ جوش تراوان سُہ معرفت تراوان أکِس مومنس گو نہٕ قیامت کس صبح تام یہ خاموش گژھُن وول کینٛہہ چمن چمن کلی کلی مولاری مولاری چمن چمن کلی کلی مولاری مولاری پاش نرا پاشتن سوا لاکھ نرا برشان صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات بس یہ جوش یہ ولول یہ جذبہ یہ معرفت یہ سوری پروردگار عالمین پیغمبر خدایس دیتمت اور پیغمبر خداین ترو پنن نور سانن دلن مز یہ چھس نور حسین اللہ اکبر اللہ اکبر کمس عظیم انسان سن یہ محفل تو مجلس بناوان چون امام سجاد وقت واریاہ کم امام سجاد علیہ السلام کس امام سجاد اگر یقیناً امام سجاد ہن عبادتن نش گھو اور امہ نش کیا تلو یم وز امام سجاد اچھو سیرت تہ پکناو صورت تہ پکناو سیرت تہ پکناو عمل تہ پکناو ذکر تہ پکناو فکر تہ پکناو یعنی اگر اس امام سجادس لول چھ بران اس گھو آسن عبادتس مز تہ امام سجاد کردارس مز تہ امام سجاد پزرس مز تہ امام سجاد لباسس مز تہ امام سجاد اللہ اکبر اس گھس فضائی فضائی امام سجاد ات پہ امام سجادس ونک زین العابدین تم دیت پنو عبادتو ست ہر چیز زینت اس گھو پنس گرس مز پنہ اخلاق ست زینت دن پنہ پزری ست زینت دن پنہ اطاعت والدین ست زینت دن پنہ باقی چیزوں سے گھو زینت دن لذا تیل گئے اس امام زین العابدین سندس زینتس مز شامل انشاءاللہ مگر اخ جملہ امام سجاد سن یم وز تم وضو کران وضو بناوان پتہ تہند چہرہ مبارک زرد سپدان یم اصحاب ونان یبن رسول اللہ تہ تھوڑا تہ شاید بیمار تم فرماوان بچس نہ بیمار کیازِ بچس وضو بناوان وضو کران اما تہ ما چھو پتہ مے کمس نش کھڑا گژھُن مے چھ پنس پروردگار متعالس نش کھڑا گژھان ہیکان چھس نہ جرأت کرتھ پنس پروردگار متعالس کت پٲٹھۍ گژھِ کھڑا یہ اوس امام زین العابدین یہ چھ سُے امام زین العابدین یم وز شامی تو کوفی پام دِوان تم نوز باللہ الیوز باللہ اہل بیت رسولن غلط ونان اما امام سجاد گو کھڑا پیر مردس نش دپنس اے پیر مرد ژٕ کمن چھُکھ دشنام دِوان غلط ونان دپنس أسۍ چھِ ونان یم اہل بیتن خاندان چھُ دوٚپمس مگر ژےٚ چھُتھ نا پوٚرمُت قرآن دوٚپُس آ بہٕ چھُس حافظ قرآن قاری قرآن دوٚپُس قرآنس منٛز چھتھ یہِ آیہِ پٔرمٕژ انما یُریٖدُ اللّٰہ لیُذہِبَ عنکُم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
سجاد علیہ السلام تمس پیر مرد شیمیس دوپنس یہ ما تم آیے تطہیرہ دوپنس ژے چھُتھ نا پوٚرمُت قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ چھُ کران اقرار ہسا پوٚرمُت چھُ حافظ چھُس دوپنس تم مودت قربا چھِ یُس تۄہہِ پٮ۪ٹھ وٲجب اوس اسہِ یمن اہل بیتن سۭتۍ کیاہ مودت تھاوٕنۍ مگر آز چھُو تُہۍ وٕچھان أسی زنجیرن منٛز بہرحال امام سجاد ییٚلہِ اکھ بدترین انسان کھوٚت ممبرس یزید اللعینن ووٚن تٔمس بہٕ چھُس شجاعت حیدری یژھان بیان کرُن امام سجاد چھُ شجاعت حیدری اللہ اکبر ییٚلہِ تٔمۍ نوز باللہ دشنام ہیوٚت اہل بیتن دیُت أمۍ کیاہ ووٚن أمِس دوٚپنس امہِ لٔکرِ پٮ۪ٹھ وس بۄن ووٚننس نہٕ ممبر کیازِ یہِ چھُ اکھ جملہٕ اکھ یعنی یتھ ممبرس پٮ۪ٹھ نوز باللہ اہل بیتن یہ بدگوئی کرنہٕ سُہ چھُنہٕ ممبر آسان سۄ چھِ لٔکٕر آسان سُہ گژھِ تُلُن تہٕ حمامس منٛز زالُن عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں یزید پوچھتا رہا بیمار کون ہے یزید پوچھتا رہا بیمار کون ہے عابد کا نام لے کے میں آزاد ہو گیا عابد کا نام لے کے میں آزاد ہو گیا دنیا بہت لپٹتی تھی زنجیر کی طرح دنیا بہت لپٹتی تھی زنجیر کی طرح بشان سید ساجدین امام زین العابدین بآواز بلند تر صلوات اخرج حاضل آور گئی لکرِ ہُنٛدٕے وس امہِ پٮ۪ٹھٕ بۄن دوٚپنس ممبر چھُ سون یہِ چھُ سٲنِس جدِ رسوٗلِ خۄداے سُنٛد ممبر اتھ پٮ۪ٹھ بیہنٕے یوت نہٕ تبلیغ کرنٕے یوت نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ تمام مُسلمانن وٕچھنسٕے عبادت یتھ ممبرس پٮ۪ٹھ امام حسینی بیان کرنہٕ جشن حسینی بیان کرنا سنا چھُنہٕ آسان لٔکٕر سۄ کُرسی سۄ چھِ آسان سون ایمان سون عبادت تتھ کُن نظر کرنی چھِ آسان عبادت پتہٕ ووٚن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚنمس وۄنۍ ونہٕ بہٕ کُس چھُس دوٚپنس یُس مےٚ زانان چھُ من عرفنی فقد عرفنی کیازِ زانان ٲسۍ سٲری دوٚپُس یُس مےٚ زانان چھُ سُہ چھُ مےٚ زانان بہٕ کُس چھُس ولم یعرفنی یُس نہٕ مےٚ زانان چھُ انبہتہُ حسبن و نسبا بہٕ ہسا ونہٕ تٔمِس بہٕ کمہِ حسبہٕ تہٕ نسبُک چھُس بہٕ کمہِ خاندانُک چھُس میون کُس چھُ رسوٗل میٲنۍ کۄس چھِ دٮ۪د میون کُس چھُ بوے ہاے دوٚپنس انا ابن مکہ بہٕ چھُس فرزند مکہ بہٕ چھُس فرزند زمزم بہٕ چھُس فرزند صفا بہٕ چھُس فرزند مینا انا ابن من صلا بِہِ ملائکۃ السما بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد فرزند ییٚمِس آسمانس پٮ۪ٹھ ملائکو نمازِ ہُنٛد اقتدا کوٚر بہٕ چھُس حوض کوثرُک فرزند بہٕ چھُس سایہِ صفاہُک فرزند بہٕ چھُس مِناہُک فرزند دوٚپنس امہِ کھۄتہٕ ونَے بہٕ کُس چھُس بہٕ چھُس حضرت رسوٗلِ خۄداے سُنٛد فرزند بہٕ چھُس امیر المومنیٖن سُنٛد فرزند بہٕ چھُس فاطمہ زہرا سُنٛد فرزند بہٕ چھُس حسین سُنٛد فرزند بہٕ چھُس حسن سُنٛد فرزند بہٕ چھُس بوے حضرت عباس قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے ساتھ مل کے پوری طاقت و قوت کے ساتھ لبیک یا حسین 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 لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی پانچ نعرے زور سے علی کا نام نعرہ ہے
دم دم علی علی ہر دم علی علی چمن چمن گلی گلی مولا علی مولا علی نگر نگر گلی گلی مولا علی مولا علی نگر نگر گلی گلی مولا علی مولا علی شان مولائے متقیان یعصب الدین صاحب الفضل علی ابن ابی طالب آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی حضرت علی اکبر شبہ پیغمبر علیہ السلام سن نور انب تہندین دلن مز اور خدایس ون قسم دمس امسی علی اکبر علیہ السلام یتن میں یم ساری حاضر جوان چھ خدا وندا بندہ حقیر سان حاضر بچ تمن کر پروردگارا طول عمر عطا جوانی تھا محفوظ اسیت قومس یم علی اکبر سن جوانی اس تم درائے مر پروردگارہ تمن کر آز ونکن شفاعت علی اکبر نصیب علی اکبر سن حدیث ونو یہ رسول اکرم سن حدیث علی اکبر کس شانس مز تہندین جوانن خاطر فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب کل شباب پروردگار متعال چھ تمن شبابن تمن جوانن پسند کران محبت کران الذین یفنا شبابہ فی طاعت اللہ یم جوان خدا وند تبارک و تعالی سندس اطاعتس مز آسن پنن جوانی صرف کران اللہ مگر یہ کریڈٹ تو تاج چھ واقعن تہی گژھان کۭتیاہ چھ ونکین جوان قومک جوان یتن دل چھ رنجودا گژھان ڈرگن مز مبتلا باقی باقی چیزن مز مبتلا مسائلن مز مبتلا غلط غلط چیزن مز مبتلا اللہ اکبر سلام ٲسِن تۄہہِ علی اکبر سٕنٛز تۄہہِ جوان یم ونکین علی اکبرس خوش چھِ تھاوان فاطمہ زہراس خوش چھِ تھاوان مگر علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اوس شبیہ پیغمبر کیازِ اوس شبیہ پیغمبر تٔمۍ سُنٛد خلق تٔمۍ سُنٛد خلق تٔمۍ سُنٛد منطق تٔمۍ سُنٛد عقل اوس رسول اکرمس سۭتۍ رلان تمیُک مطلب کیا گو یعنی اگر اسہِ یاد پیہا رسول اکرم کِتھ پٲٹھۍ اوس نماز شب پران علی اکبرس پٮ۪ٹھ کرہو نظر اگر اسہِ یاد پیہا رسول اکرم کِتھ پٲٹھۍ اوس کلام کران تہٕ رسول اکرم کِتھ پٲٹھۍ اوس کلام تہٕ علی اکبرس وٕچھو اگر اسہِ وٕچھو یہِ کیاہ سا اسہِ لول ییہا یتھ امتس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ عظیٖم انسان اسہِ چھُ کرُن نظر علی اکبرس کُن یہے اسہِ پننس پانس پٮ۪ٹھ علی اکبرن جوانی یہے اسہِ تٔمۍ سٕنٛدسٕے سیرتس پٮ۪ٹھ پکُن اسہِ گژھِ اخلاق تہِ علی اکبر آسُن کردار تہِ علی اکبر آسُن عمل تہِ علی اکبر آسُن جوانی تہِ علی اکبر آسُن ہر کانٛہہ چیٖز گژھِ آسُن اسہِ علی اکبر علیہ السلام علی اکبرس سۭتۍ دِمو أسۍ پنُن انشاءاللہ وعدٕ یا علی اکبر ژٕ تہِ کر پٮ۪ٹھٕ سفٲرِش أسۍ تہِ بنو ییٚتہِ بہتر انشاءاللہ بس اکھ جملہٕ ونہٕ بہٕ وۄنۍ مولا حسینس پٮ۪ٹھ کیازِ وقت چھُ سپدان کیازِ یُس مےٚ لِمٹ ٹایم اوس سُہ کوٚر مےٚ پنُن بیان کٲفی چھُ سٮ۪ٹھاہ پروردگار کٔرِنۍ تۄہہِ تہِ قبوٗل مےٚ تہِ قبوٗل انشاءاللہ بیٚیہِ کٔرِنۍ اسہِ یہِ محفل اسہِ انشاءاللہ نصیٖب یِمو محفلو ورٲے چھُنہٕ اسہِ یہِ چھُ اسہِ زندگی یہِ چھِ اسہِ حیات چھُ اسہِ عقیدت ییٚمہِ اپور چھِ اسہِ ممات ییٚمہِ اپور چھُنہٕ کِہیٖنۍ اور ییٚتھی چھِ اسہِ حیات ییٚتھی چھِ اسہِ ٲخرت ییٚتھی چھِ اسہِ دُنیا ییٚتھی چھِ اسہِ دیٖن تہِ ییٚتھی چھِ اسہِ مادیات ہر کانٛہہ چیٖز چھُ اسہِ ییٚتھی امہِ خٲطرٕ ونہٕ ہا بہٕ اکھ آیت چیلینج منٛز ورسز آف چیلینج سورہ رادٕچ کٔہِم آیہِ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم یہ چھِ ورسز آف چیلینج پروردگارن قرآنس منٛز کٔرمٕژ اسہِ چیلینج بنا بدلاو نہٕ تُہۍ کٔرِو پانے بدلنٕچ کوٗشش أسۍ گٔیے لال چوک اتہِ بدلے نہٕ أسۍ گٔیے باقٕے چیٖزن اتہِ بدلے نہٕ أسۍ گٔے یتھ بازرس منٛز گٔے نہٕ یوٚتن أسۍ گٔے تتہِ بدلے نہٕ کینٛہہ وۄنۍ آیہِ واپس پروردگار مُتعلق پروردگارا ژےٚ ووٚنُتھ تُہۍ کٔرِو پانے بدلاونٕچ کوٗشش أسۍ گٔیے مگر اپٲرۍ بدلے نہٕ کینٛہہ اپزُے غلطٕے غلط سورُے وۄنۍ ووٚن پروردگارن آو وۄنۍ انصافس پروردگار وۄنۍ مہ کر تہٕ جلدی اسہِ ون تہٕ ایڈرسا أسۍ کتٮ۪ن بدلو دوٚپُن گٔژھِو ییٚتٮ۪ن محفل تہٕ مجلس سید شہدا آسہِ فاطمہ زہرا آسہِ واللہ بدلیو تٔتی یمنٕے جملن ہٮ۪تھ ونہٕ بہٕ صحت سلامت خٲطرٕ آواز بٔڑ صلوات
بشس یم یور آمت چھ تہندِ صحت سلامت خٲطرٕ آواز بلند صلوات بچس گۄڈنیٚتھٕے دل کیو عمیق گہرایو سۭتۍ یم آیاد شابانیہ چھ یم اہل بیت رسولن ہند یم میلاد مبارک چھ یہ چھ واحد سو ریت یتھ ریتس مز ولادت کان شہادت یی نہ تہ لبنہ اما محرم چھ سو ریت یتھ مز تہ شہادت لبنہ یی لذا یہ چھ ولایتک ریت یہ چھ نورک ریت یہ چھ عزتک ریت یہ چھ کمالک ریت ات عزتس ات کمالس مز چھ تھی پنن یہ چار چاند لگاوان اور بشس تہ دل کیو امی گہرائی سے ہم مبارکبادی عرض کران ہم خوش آمدید عرض کران از طرف انجمن مشن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یس یہ مشن برہ برہ پکان اور پکناوان یتن اس ات فلم برداری تش کران امہ وجہ کہ یہ گھس پیغام گھر گھر یت پہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سہ تہ بنے مشن امام حسین مشن ولایت مشن عباس مشن شہداء کربلا مشن علی اکبر مشن علی اصغر تمس تہ ونہو اس تمہ وز ژٕ مشن امام حسین أسۍ ونکن مشن جناب زینب کبریٰ یعنی جناب زینب کبریٰ بٲے مٲلس تمام گو مسند امامت سپدیو اما یہ مسند امامت کم تھو برقرار حضرت زینب یس بنے محافظ امامت محافظ رسالت بس اگر رسالت زندہ چھ امامت زندہ چھ کربلا زندہ چھ قرآن زندہ چھ ہر کھانا چیز چھ بعد حسین تمیک دین چھ حضرت اولیاء مکرمہ فاطمہ ثانی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لبیک یا زینب 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 ہدیہ بانی عزا ثانی زہرا ام المصائب کربلا شیر دل خاتون نینوا فاتح کوفہ و شام عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سپر پاور صلوات بس میزانی گرامی اگر یت مشنس یاری کرو مجالسو طریق یمو باقی یمو اعتبارو انشاءاللہ مگر ریکویسٹ میں تہی جوانن انشاءاللہ پنن اخلاق تہ بنو بہتر پنن کردار تہ بنو بہتر عبادت تہ بنو بہتر اطاعت تہ بنو بہتر یعنی اس گژھو ہاون تہ باون لائق حضرت زینب کبریٰ سند غلام علی اکبر سند غلام انشاءاللہ چھ میں یقین ات کت پہ تھی انشاءاللہ یت جشنس تھیو تھی انشاءاللہ اخلاق و کردار خیال اور یہ مشن زینب کبریٰ پکنیو برہ برہ پروردگار دی توفیق پروردگارا قسم چھ محمد آل محمد علیہ السلام پروردگارا یمو یمو التماس دوش بندے کر یت یت جائے چھ ونکن پروردگارا یمو یمو التماس یم تمن حاجات کر روا آمین ہزارن الحاجات کر روا صاحب نظر سن حاجات کر روا یا کہ امام زین العابدین علی ابن حسین سن ولادت باسعادت چھ مریضن بخش شفا یت محفل مز بندے قیل توی ہت یتن یتن اس بیمار اس ونکن پروردگار ساری بیمار پروردگارا صاحب نظرس مز یت محلس مز ہسپتالس مز یس زانان تو یس نہ زانان مگر علی ابن الحسین سن قسم چھ جمی بیمارن بخش شفا کاملہ صاحب کار صاحب زرا صاحب تجار کر برکات علم کر کامیاب مسافر سفر کر بے خطا ناگہنی سمئی بلائی نش تھا محفوظ مرگاہی ناگہنی تھا محفوظ عاقبت سون کر محمود عمل سن کر بے ریا زیارت کربلا کر نصیب زیارت شام کر نصیب حج بیت اللہ کر نصیب پروردگارا یا دنیا مزمو
ودنا کنی غمس من سوائے غم سید شہداء خدا بندہ قسم چی محمد والے امی مجالس پاس یمو ذکر پاس یمو صلوات پاس یس انجام دیت پروردگارا امی پاس کر جمیع اموات حاضرین مومنین مومنات تہند اموات سین اموات صاحب ناصر اموات تعظم مرحومین مغفرتیم کرو غریق و بحر رحمت کرو با شہداء کربلا اسیران کربلا مشہور بحرمت ثواب سورہ مبارک فاتح.